Belano, Chini Joto media friends no, Belakan Hambai, Sarik Joran Katamia Faro, Sentini Chini Ttaadc is a Haphang Nibakate, Chini Jo, the Tiprasa media no, Sing Kutum Light and Tini Cox Haleka, Belekano, Chini fruitful discussion nka, Chini Tinango, Sentini Jo, the Tiprasa media by Ttaadc is a Haphang Jo, the middle light, Chini Bising Samung Hain Bagay. O Pandawa Chini Chini Ttaadc is a Haphang Chini Honorable CM Chini Borong Manang Sarpurna Chandra Jamatia. They Chini Ttaadc is a Haphang ni Chini Chief Legal Advisor Borong Manang Data Mohon Jamatia. They Tonga Chini Additional CEO, they Chini ICN, Chini Principal Officer, they Jota Chini Basingo Azoga Chini Jota Media Pulano Hamaru. Belekan nangman kok salika joto no chini media rong je prog je problem face kai tongman chung kok discussion laikha tei omo chung Ttaadc Haphang ni bukhak dei chung chini awi mung tongnai thanai jorabo chung nugui manka chini media ni je borni demand tongman prog kaisa dornauti phaikya ajago chung chini media through tei chung kabangma chung allegation chung khanaka ajago through social media singkhanaka chung already chung discussion narna bagai chung already GT issue khaja tongmani but miawo chini Tiprasa je bond damwan bagai chung miawo asole malia sing puilano sanan musuma ka haisi agibo Ttaadc Haphang bakhatei media rong busuk important abo sing sia piaba sing Chini Bubagar Naikol Phangbai, Chini Ttaadc Haphang Sung family Agolo, Chung Balakino, Chung Chini press from Bagay, Chung Yug Yugzak, special Chin Tiprasa Bagay, Tiprasa media on Bagay. Tangi Hage, Asuk was a depriving family. Tabusing at least Chung family Agolo, Chini Bubagra, Zora Eba, limited funny Bising Pano. Bini Naikol Phangbai, Chung Joto, Chini executive member, Chini CM Netrite, Chung Balakino. Kaham eba one sum noti jeng samung khlai tongo chin media rong bagai ingkai o jaga wo kursanan musuma ka haisi thane joro jeng Ttaadc Haphang bakhati jeng press day rok celebration khlai kya press day celebration khemane sala jeng press day kato jeng distribute khlai lekha tai jeng chini je press ni je demand tomari bong pension ro eba bong ni je YouTuber samna je Borno jeng bahai ad remand or policy no tibo jeng discussion khlai lekha eba already agibo kaisa jeng policy no jeng implement khanan bagai jeng kaisa committee form khlai tongmani abo jeng already chini chief legal advisor through the jeng khanaka discussion no jeng over drafting almost completed tabus kango kok sanana ma ka haisi jeng belekin obo sensitive jeng kaham kham krok khlai jeng decision no policy jeng masanai Thank you. Once policy jumudi formung thangai jeng yak khajang thana policy chupuni violate claim angala aun bagai je state ni policy jumudi ad of claim gai chini je YouTuber so khorok sapano ad mayang thangai aun bagai jeng thane jararogo jeng chini je enlisted toman je cable je chalo je toman chini charta je channel toman jeng borno jeng officially jeng body tongo te jeng je YouTuber no jeng officially bono rinen rules krifano Chini Bubagar asaka hamzamat bisite jeng borno unofficially jeng borno chubai tongo abo chini YouTuber so joton saiman gaban borni chubamon bisite jeng tabu sujarate jeng kaham samun khlale jeng cooperation khlale tongo tai omobo jeng one sungse je Ttaadc Haphang je chini press rong bagai je jaga borni press club tangan bagai bo jeng almost jeng abo processing no tongo chini press rong bagai jeng oro jeng agi se je Haphang tongnai rilangmai aphano jeng Tabuk jeng family agulo chini Ttaadc Haphang bukhakte jeng press rong bagai bo jeng almost mane samung cholin tongo jeng chini press rong jeng kaisa borno land allot khlainan bagai nge abani pore je jeng dinaro discussion khnalika jeng bhaike jeng ad rinan bagai jeng policy sanam chini YouTuber sama aba jeng almost jeng dinaro discussion khlaiika tei chini chief legal advisor bakhti jeng kaisa proposal jeng belakana kahamman kha tamo ngake je chini ajaga wa chini additional CEO jaga committee je ad hoc committee je tomani committee chairman tomnai aboni agulo chini chini IC ni PU tongnai
member tai chini PU law tongnai member tai chini finance ni obo chini bo you finance bo tongnai member tai chini median bukhakti khorognai je expert khorognai borno bo jong add khlaijanai abon bisingtei jong dakino jong policy no jong senambai jong chini youtubers no jong je borno jong helpline ma bagi okay tai kaisa ngai je jong saimano chini media rong chini fourth pillar jong borno always jong honor khlaio jong je kuno medium thong phaiga hangke bo je kuno organization ma tong tongekhon tong jing Tiprasa media hangke jong borno honor ro je japano bo je organization ma tong jong equally ke jong borno mane value ro jahate jong borno equally no jong borno jahate je honor ro jong help claim thong gai tege sang request khane mu maka haise jong je one je media rong jong je ri tong hinmani abo kabang ma system error tongman bagai jong amono jong dakti jong bono change claiming to tang hegai jehetu Tabuk chini print media jemon newspaper rong jong ad room aba agini simino agi Haphang to bono ad kheklangsa jong bono suddenly jong remove claiming to tang ke jong kaisa policy tong nangnai jehetu chini agi TDR sam kun policy krin bagai jong a policy bo policy no jong follow khlainani abo krin bagai jong bono jong obo claiming to gawan bagai jong de limited fund bising bono jong chini media no jong belakin important ri tongo te bus kan zoro ba jong amhai na jong tebo chini media no through tui kam session ma hawi jong bus kan discussion to bono bisingo jong bono sam kam tanglai thanai nai tai ke se kong hangkai chini ang request khlainai je insurance je chini over chini media rong bagai je demand pension abor khaimani abelekin nangkugo tangi maya tongnai jehetu chini asika hardo khlai dong chini media ro chini dofani bagai chini Tiprasa ni bagai jong obono jong belekin appreciate khlai hangke abon bagai jong limited fund ni bisingo thajingo saga je chini ICA department only 32 lakh go khoroksa chini media saga ang bono belekin appreciate khayo jahate a 32 lakh no state ni haikeno increase khlaina bagai ngai ching jodi increasing hangkai jong chini je media rong je demand tongmani je pension tongmani jong bono implement khlaimanai abon bagi ang request khlainai jong TDD se Haphang ICA eba TDD se Haphang bukhaktibo jong state government chini jehetu jabo ICA dibona chini state ni honorable chief minister Dr. Manik Sanyao tongba jong bono officially jong bono chithi sinai tei nang khangkai jong andolon ongkhorna bagai jong tiar tong TDD se Haphang tei jot to jong media bai miliwoi jong salcha oman bagai jong palkha protest khlani jahate fund kabang ka hoboi jahate chini media rong bong je pension je insurance tongmono jong implement khlaini bagai gabono chini demand tongnai ang omo request khaibin haino hai chini je ICA department je fund kring tongmani o fund increase khlaina bagai jong TDD se Haphang bukhaitbo jong chithi sinai tei jong chini jot media friends of bai jong gthalai no jong jahate amona demand khlai eba nangga jong torna asungna jong torna ma asungna ready tongo abon alogibo chini jot media friends song jong logio na buskan zaro chini je o je fund jong increase khlaina bagai tangken ro hamkan shu je jong bahage jong TDD se Haphang o fund communication ti pano jong abono charolai tonglai gawan bagai je nangmani ko jong meeting on salekya hopefully nor khorasa jong corporate khaman bisingtei naroni thancha eba jot chubaman bisingtei jong buskango dakti no je nangni u sanmung no jong fulfill khlaiman nei jong khakau hambai busuk shale ba busuk talni bisingo new advertisement policy form khaja yabo je tini norono je committee already jong saga chief legal advisor saga je norok immediately nongni je member de o member bisin discussion khaya koi jahate jong khamkhorba khlaini nangnai tangke chini saga je chief legal advisor wants to jodi a policy formung thaga hangke obo jodi chalia jong obo pilot khlaimai yang thanai যেমন স্টেট ni je policy form khlaijano jodi ad of hagengai kobangma je chini ora je chini media rongni je criteria tongmani jeto chini 20k followers 15k followers 8k followers je tab kise mise je ching borno ching subai mani tomar abori mayang thanai gaun bagai jeng khaigen hangkai ekdom khamkhorpen khaina jahate u 2k followers to 1k followers to je chini Tiprasa media tongmani jahate borok deprive tang thung egise sigun equation se movie man khalai thunai joraro district ni reporters ro visit khaina borok khai
फाटानि रिपोर्टार विजिट खायना फाइखौ बर'नि रां साबायजाक ना जेहेतु चिनी जे ओ जागाव जों जेकुनु मीडिया फान फाइदों जेरै एडिशन पर कासे रिक्वेजिशन रहगा जे विथ ड्यू रेस्पेक्ट जों नং आरो विजिट खायना मुसुंगो जों कि एकोमोडेशन एबा तंथेबा नर किसा हेल्प खायना चुबादि जों रां करि फानो जों रेवेन्यू फान पांदों जेकुनु डिपार्टमेंट फान पांदों जों बनो माने सलग ना होइपानो जों बनो मालायना जे नर बजादो बरलेना थाका obviously no bro हाइकन ट्रिक खायनाय आन बगै जेकुनु नगरा फेगे obviously जों बनो ट्रिक मा खायनाय फान करिबो नर साइमन जे चिन आरो फान करि हेपनो थाने जराब जे अमन सिगांबो एकबार फाइ थांका आबरबो नरबो चिनी जत मीडिया फ्रेंड्स सब जों कौरबो सालिका जराब नरबो लगिरि लाइखा ए दिस टाइम बरक जों रिक्वेजिशन होका जेटा जों महाराज बिरबुकम आसिमा सालो जों नंगार फाइ जों बिजि खायना मुसुंगो दे न्यूज कवर खायना मुसुंगो ओके फाइदि प्रॉब्लम कुन करे ब्रो लेटर हमन इश्यू थि जों इमिडिएटली जों बरन हेल्प खायखा बाट आबन बादे जों के बनो बिन लगे नोंथानि जों ऑफिशियल जों केम दैबा प्रोग्राम शिड्यूल खायजाक मारक तांनि डिपार्टमेंट खायाबै कैसा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बा सामपारसन बरक शिड्यूल बरक तो जों ऑफिशियल जों बरन कुन अ प्रोग्राम खायदे अ प्रोग्राम जों दागिया सिनि प्रूफ दङ माने जों दागिया सिनि प्रूफ दङ जों दागि माने सिनि प्रूफ दङ बरक न प्रोग्राम शिड्यूल खायनानि बागै बियो होइते साजाका अब कि नंगौ सिदाना अब कि ऑफिशियल जे लेटर दं जों जे प्रूफ खायना नर परमिशन देखे जों मीडियाव खायना न लेटर दं जागो तो लेटर दं है तुरि जों सा आबनति माने जेटा ऑफिशियल जे सिलेक्ट दंमोन आनि नलेज त आं करै आनि नलेज करै जेहेतु आं माने ओ मीडियन अजा बेरे दिन आं निर्माण करै जस्ट बरक हेल्प सानका जे हेल्प सानका बरक अरा गनान बागै आं नलेज करै because जों जाग नगराय फाइका जों बर नगराय हिसाबै नायका नरबो थांबो नरबो बेराय मा थाङो ना obviously चिनी मीडिया र तुमो जदि फातर हासो थाङै बरक कायसा जेमन विजिट खालाय गाहाम सुरमुं तुबै जे चिनी दखान गाइड खेना obviously जों तंगो पुलिस तंगो जों मीडियन बो आबनर डिसाइड खालाय जों नायलायनाय नर डिसाइड खामानि आगलो पुरन थांलायनाय नर जत मीडिया र सालाय ठीक है ओके ना जों खला कर दलाय डिसिजन दिया